KUMPIPATE ni na bung som le thum Israel kumpipa Jehoahaz Judah kumpipa Ahazia tapa Joas kum som ni le thum alal kum in Jehu tapa Jehoahaz Israel te tung a Samaria alal pana kum som le sagi alal hi topa mit mu in thil hoi lo ma a hi a Israel te thil hi khial a hi thil hi khial saka a hi nabat tapa Jeroboam khelna te aman leng a hi samta a apai san non ke Israel te tunga topa a he ma a hu chin Syria kumpipa Hazael khuta Hazael tapa Ben Hadad khuta Adam sungteng apevek ta hi Jehoahazin topa kyanga nget chitakin angena topan athu angai hiak saka Israel simmo a a Syria kumpipan amau si asimmo dan le amukil kel ngala huchin topan Israel te hondampa apia a huchin Syria te nuaya pan apor khia u Israel suan te tu malambang in amau in a omkin ken uhi himale Israel te thil anahi khial saka Jeroboam in kote khelna apaisan keiwa ahi lai Joseph Samaria Asira song leng a om lai hi Jehoahazin amite laka sakol tung tuang mi som nga kang talai som le sepai sing khat chi lo ani aphal sak ngal ke a Syria kumpipan ahi mangveka leivui chilzan bang in abol hi huchin Jehoahaz tan chindang te ahi thil hi ting athil hi theidan te Israel kumpipa te khangthubu te agel ahi keimo huchin Jehoahaz bel api le pu te kyanga ai imuta a Samaria avoiwa asikin atapa Jehoas alalta hi Israel kumpipa Jehoas Judah kumpipa Joas kum som thum le sagi alal kum in Jehoahaz tapa Jehos Israel te tunga Samaria alal pana kum som le kuk alal hi topa mit muin thil hoi lo pi anahi a Israel te thil hi khial saka ahi nabatapa Jeroboam khelna ting apai san ke a aching lai Joseph hi huchin Joas tan chindang te thil hi ting Judah kumpipa Amazia to akiswa laiwa athil hi theidan te Israel kumpipa te khangthubu te a agel ahi keimo huchin Jehoas api le pu te kyanga a imuta a Jeroboam alal tut pha a atuta a Jehoas bel Samaria Israel kumpipa te laka avoi uhi Elisa achi ana a asi si di pi ding khop chinana ahi huchina kyanga Israel kumpipa Jehoas aho suka aka o kapa Israel te kang talai le sakol tung tuang mi te achi hi Elisa ina kaya thal peule thal tangte hon la in achia aman thal peule thal tangte a hon la hi Israel kumpipa kyanga thal peu tung a na khut nga in achi huchin a khut anga a Elisa in kumpipa khut tunga a khut anga hi aman swa alam to let hongin achi hi huchi in ahong hi Elisa in kapin achia a kap hi aman topa horkhiak na thaltang le Syria apan horkhiak na thaltang aphek a nazon tanpha in Syria te na sual ding hi achi hi thaltang to honla in achi a Israel kumpipa kyanga huai in lei tual sundi achi hi huchin thumve asuna atopta hi huchin pathian mipa atunga ahe a ngawe ahi kele gugwe na sud ding eve huchi in Syria mangthang vek khop in na zoding Himalaya Syria te thumve kya zoding na hi tabe achi hi huchin Elisa asia avoyu kum hong ki ve a mo apolten agamu ahong do u hi mi khat avui lai tak un huchin ahong hichi ahong yanga in mi pol khat amu u hi huchi in huai mi Elisa han sunga ahe mo kwa aluang in Elisa gu te asukhak takin ahong hing nona ading to ta hi Israel le Syria kala kidona Syria kumpipa Hazael in Jehoahaz damsung teng in Israel anwai sia hi Himalaya to pan Abraham Isaac le Jacob kyanga thu akhun ziakin
amau a hepia alai na ta azata ka amau a hi mangnuam ke ya akyanga pan apai heke hi Syria kumpipa Haziel asia asikin atapa ben hadat alal hi Jehoahaz tapa Jehoas in Haziel tapa ben hadat in apa Jehoahaz adawa akhwa alak sakte asut non a Jehoas in thumvi azawa Israel gam khwate alakik non hi